Nigo besokire na gusaba obokonyi korwa ase serikali nabo igo abantu babwata omoyo muya kobakonya elio bairanere obugima bwabo. Amaega hayo gotagorirwa chinyomba ase bare koruka obomenyo bwabo. Bamenye abo nigo bono batebire korwa batagorirwa chinyomba ekyo chitariki 10 cy'omotinyo yiga niga babere bakomenya isiko nonya n'abana babo tibarairanirira amasomo abo egento kyabikire obugima bwabo asakongo aseboigo baorokire obwoba bwabo obwatikana n'amaroire ayo arache nobokendu muri kito Linet Nyambane na ikirana sinsemecho nabo gotwariganira robotiro kobwatia abana bane babiri tokorara na wabusiko nyuma ya gage no tokorara botuko na mugaso na abana bane. Niko na watoto wako university wanahitaji school fees na sasa hivi unaniona hapa hata school fees kupata ni shida, hata na shida kama watoto wangu wataendelea na masomo. Egati yabamenyi bensemo ya Margoine imeye constituency ya Starehe county ya Nairobi nigo bakorera obokonyi maega yo gutagorerwa chinyomba cyabo amatuko amake aerire ne serikali erikwagacha chinyomba cherigorire inse. Mimi nimekaa hapa almost 35 years. Nimezalia watoto wangu hapa, nimewalelea hapa. Sasa hii wakati huu mkasa ulikuja wa kupomolewa, mimi ilifanya nisikie huzuni sana sababu ni upomoaji wa pili, sababu nilikuwa huko chini tena wakati wa ile tena tulitolewa kwa maji, nilikuwa na nyumba huko, hizo ndizo zilikuwa zinanisaidia. Sasa wakati tulipomolewa hapa, mimi hata saa hii ukiniona hivi unaniona hivi, mimi mwili yangu hata inagu. Abamenya bubono nigo batebire buna kubwatekana no gutagorerirwo ko nigo basire nibo yabo na tibabwati ase baragende. Nafanyaga kazi ya kubeba pikipiki, lakini mbeleni nilikuwa nauza meloni hapa. Venye watu wamefukuzwa, venye watu wamepotezwa hapa, watu wote wenye walikuwa customer wangu sasa hakuna. Hapa nilikuwa nakaa hapa, kuna vitu zangu venye kulikuwa kuna pomolewa, mimi nilikuwa nimeenda kubeba na pikipiki, so mimi nilikuja vitu zangu mingi sana zilipotea. Yenye tu nilipata ni kitanda, mate zinao ilikuwa imelaluka, so mimi sina vitu zenye nilipata. Saa hii venye nakaa nimepewa nyumba na kanisa. Utanokia ari oterio musubati Gladys Arama oyore oyomobo bwabamenyabo nigo atwereire enchera aibere tuchibese na abantu bamungainete koba abakori emeremo be company ya Safaricom. Oika Friday ndoje ningiche irokere line yana ya sirete ketu ange kunganya ningora ino replacement line na abantu ba Safaricom bagweta chibese ke manager cyari ngororo asiche line ya abandi chibese cyane ngororo 59 abantu bano babachitene chibese chichonspi na temere ko bwati chibese cyo bakabono ya abana bane tukurara siko ndo bwati bakonyi bonde bwenzi wetire kora zingo chibese cyo netire ko Safaricom yingorere birero byana bayiguga kina chibese cyane nge cyabana abanyene kiyombe batete chibese cyabo nje bye komanya na tibwati zinda baruse chibese cyindabaye unabona igango kuana abanyene bago ntabimba chibese cyabye cintabwati bono nigo baruro kuburia gochia asabarai wesona nigati erio kubakonya abantu baminta bagusiba minto chiaminto zimora njengo runyamira njono mwana wa banyamira Steve Mogaka njono mwana njono monto kunande igabone gankorera igatimbwati bosina maiga singoti nonye chibese gisteri ndachi yakana tinjiroti igoro nyate gotaramba kanga ikase bunge towers nona chite korwaronga tebuna Steve Mogaka na chite kokorigia ngasangito iyo ngagenda mpaka sisakacha nere mwerese na mwalalamishiane ngasangisa kaje nere ngotebuna sakaje ke maene tayo sa omuntu nanyoro to na baskari baye bororo bagonsekerera mpaka se uno igana bono igende to kubotsi cyabande timbwati boraro abana bane no barige ngo ruci babere igatimbwati Mogaka nje nkuru kwisingo mother timbwati sabana abane bakorara yani gaki abantu baminto simweta simbarati mwezi biga kyama kusiba nto mwe mubwate ebirero mune bibingorra abana bonega bakorara siko batabwati amasomo netse nitaka toba konyi bwene gwetera soba konyi obogaki jitimbwati amanga yenda abatebi ekyo
nekerero kiabamenyi bensemo ya Marigoine yogotoka imeye constituency ya Starehe imeye county ya Nairobi asebanyere ko babakuru kwimurungani kwabo kubwatekana no gutagurirwa gwechinyomba abamenyi abo nigo batebire buna nigo bagwetera amakongu nigo bakorara siko nonye nabana babo mbaragenda sikuru asebatebire buna egento kiabekire obugima bwabo asakongu nigo bono baruko boria gochia asabara ibensemeyo anene ase omobunge naboigo omo MC bwensemeyega kubarigereria eri banyare ko babakonyora obomenyo nonye nabo nigo baruko boria gochia ase serikali anene chingaki gutagura yarigereria obomenyo bw'abantu magega yuko batagurira ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase ensemo ya Marigoine imeye county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane.